Fanya hivi mwanaume, UTI utaisikia kwa watu, utakuwa unasikia watu wakizungumzia kwamba mimi na UTI, lakini usipoweza kufanya haya mambo, na wewe UTI utakuwa ni mtu ambaye utakuwa unapiga story na wenza wako ama na watu wako wa karibu. Jambo la kwanza, jitahidi sana kunywa maji kwa wingi, na jambo la pili, jitahidi sana unapokutana na mpenzi wako, zingatia kutumia kinga. Hii itakusaidia sana kuweza kuepukana na magonjwa mengi ya zinaa na utakuwa umeenda kuilinda afya yako. Kitu cha pili, cha tatu, tumia vyakula ambavyo vitakuwa ni supportive kwako wewe. Usitumie vyakula ambavyo vitaenda kuweka disorders kwenye mwili wako. Ukifanya mambo haya, UTI utakuwa unasikia kwa watu wengine huko. Kitu kingine cha kufanya, chukua namba yangu kwenye bio, like, comment. Fanya hivi mwanaume, UTI utaisikia kwa watu, utakuwa unasikia watu wakizungumzia kwamba mimi na UTI, lakini usipoweza kufanya haya mambo, na wewe UTI utakuwa ni mtu ambaye utakuwa unapiga story na wenza wako ama na watu wako wa karibu. Jambo la kwanza, jitahidi sana kunywa maji kwa wingi, na jambo la pili, jitahidi sana unapokutana na mpenzi wako, zingatia kutumia kinga. Hii itakusaidia sana kuweza kuepukana na magonjwa mengi ya zinaa na utakuwa umeenda kuilinda afya yako. Kitu cha pili, cha tatu, tumia vyakula ambavyo vitakuwa ni supportive kwako wewe. Usitumie vyakula ambavyo vitaenda kuweka disorders kwenye mwili wako. Ukifanya mambo haya, UTI utakuwa unasikia kwa watu wengine huko. Kitu kingine cha kufanya, chukua namba yangu kwenye bio, like, comment.